Ама жіберіп қояйын. Апа, саламатчиге жолуктум. Мынаке 35 000 акчаңызды бердим. На. Отуз беш миң экен саламатчы? 35. Разысызбы? Рахмат, шунча күткөнүңүзгө апама айтып коюң, жиберейин. Кутулдум. Тынсызбы, отурасызбы, жакшысызбы? Денсаулыктар жакшыбы? Мына күткөн күнүбүз келди, 2,5 жыл болду. Мага эже боюнча кала бериңиз. Сиз да разы болуңуз. Мен да разымын. 5 000 кечтим. Siz gerek ekesiz mağa, ecesinde olup жүрө bereylik. Mına akçanı 35 000 ayda berdi. Aydayım, Kudayım şu bu kızga bersin, bala çakasın günün küçün görsün. Mına kıynalıp, tuğup, çoğaytıp, terbiyelap koygun ekesiz. Siz de mına uruçat etti. Şu kızınızga jakşı dua kılıp, pata kılıp koyunuz. Rahmat. Berdim apa, kıcavat bolуң.